Tapos dinala na campus writers. Iba't kareng miyayaliwang eskwela king lalawigan ning mipailalam king 2026 Basic Journalism Training akesa na ning Pampanga Press Club o PPC. Gewa ing libreng training inyang March 14 king Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office Training Center king kilub ning Pampanga Engineering Office Compound king syudad na ning San Fernando. Keti pisabian king workshop ing Basic News Writing, online reporting at photography. Bang mas apasikan pa yung kasanayan dareng kaya nakang writers. Kabilang kareng meging mentors dina Ian Ocampo Flora ning Sunstar Pampanga, Ria de Fiesta ning Pampanga News Now, Frederick Gonzalez ning Central Luzon Business Week at Jojo Due ning Trends and Spots Blog Mag. Meging matagumpaying programa king saup na ning Pampanga Provincial Capital, Philippine Sports Commission, Roy's Hotel and Casino king Clark Freeport at Orchids Bookstore. Agpang kang PPC Director Toneto Rejas, kapag nasaning lecture series, ing balaw sa pasik na nga ning kakayanan dareng kaya naka na bisang lungub king larangan na ning media. Banwad-banway ang gagawa ning programang iti ning Pampanga Press Club. Ibat pa inyang banwang 2000, lalam ning pama ni Muno ng Bert Basa. Tinaglusyete inyang 2009 ning dating Presidente Peter Alagos at pasibayo ang binyayan inyang 2019 king pama ni Muno ng Orejas at Training Director Noel Tulabot. Mitatagyay niyang 1949 ing Pampanga Press Club, ing kaduang kamatuang Press Club king Mabilog a Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.